Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah sining fapangaku teman-teman labiku sila malabiku yang saya hormati. Rifataraka itanrang syukur kemarajata lorisesi raja nofong Allah Ta'ala. Angkatamane muaria lang aja pajapan. Adisi-disi nga salewa nga sa ginang tepe. Atau pada angkataraka mapaka sa poler bola tudang ngeta. Tutus salompe udani mate kari seba-seba minasa. Mola alete badan nuamak tenerwelar tepatu madampe maseng rita na salamakan na boti makun reye sidia kata buri pasi runtuy tongko na bungaros te butapa kayon na tanahodo alena anaki doy boting yalangya si bujinga ko Allah Ta'ala pada to si bujinga na nyawe na niya tubuewe mamuari alena anaki doy boting na rifancaji ko Allah Ta'ala keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tanahodo alena anaki doy boting kurang lebih 9 bulan yang akan datang padang kamana kimat depu-depu ngamapin reto jang karena bodoh tabu kamana pada kusana sini nana dari na baru gila lena yewe kampung pangantara na buting amin mako to probe mak janda yewe apa habici sebelah kanan yang makadai alhamdulillah ya budaya agak balik silakan kami menerima pesanan siap-siap. Dan ria luhe masalah wa nama pasalama karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ia mancaji akacer lor di mana atau bersalam arilin mati resor mondina fong Allah Ta'ala sining popong aku teman-teman labiku sila sur malabiku yang saya hormati terkhusus ini alena boti buranewe makutoro boti makun raye tingkalinga si bao madece boti burnewe boti makun raya makutoba matuan na buting narekomelo ngi makasing atatongan na alubin ng angin tudang ina magallo alewangan na alubin ng angin idi boti burnewe boti makun raya ape cha ako te ko polo alam ma ako to ko marato yupupan na mumakad do dito polomo boti burane aja non reki aja perusan boti makun raya aja na tojo na tabole wiresengi atau jongang ngati boti buranewe paring arangi baineta si bao madeci sarap pamang pede marapi ko kung Allah Ta'ala boti makun raya ang kalingay adan na lakaita ang katoto watun na ini boti buranewe yang kalingato adan na yito makun raya ang katoto watun na dena ni ang kalinga adan na yito lakaita nareko ada di sesena RCC anu masalewi jamaah yang rahmatullah. Boti buranewe pertama. Acacalada yaitu makun raya siwa kami nana caca makun raya ina ritu ibale-balai. Namo maga jagona manan na namo maga fitkarana makun raya na cacalada yaitu siwa ibale-balai. Makotor memang namo maga jagona si dewe orwane maballe ribainena. Beto mule sumi balemu nasawa maga. Makun raya ati na bake oranewe pikiran na bake sini papangku teman-teman labiku sila sur malabiku yang saya hormati maka dari itu pengantin laki-laki aja lalu tak coba-coba ia dari itu balewi yaitu baineta bapak ibu yang dirahmati Allah melo makasih atu danga alewangan na alu beningamu tengkalinga boti buranewe boti makun raya makotoro matuana botingnya aja tapat di boleh lalena alu benengata iya narito alu benenga sa medong tega yasa alu benenga sa medong lakai maraja balla bene pacecer matobat di ati balibola mawata mapangasi iya natu yasa keluarga sa medong bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makana komelo bertahan alu benengata boti borne boti makun ray matuana butinge namo angka ada bucili popor saliwan rendring ada no ada te rituli mirip tempat diri yang kalinga namo angka namo tahu makar mapake lakai mapake bene mo ilan natori amaka datawede pupu pa garwewe sanno anuri garwewe
Ye kon ka to di lo manu kilometer menre dalita sabra muki narampi pung Allah taala rilna kurang malabi inna Allah ma'as sabirin na ya pung Allah taala si bawe to sabara. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, botimburane yang kedua. Kung magallo na alubi dengan na yaitu alubi dengan ta. Malewa yaro alubi dengan ta. Ajalalo ta majaparu ko beneta. Macaita ko beneta ta badirin na. Aba wita bodi-bodi na buranewe bodi-bodi tentara jamaah yang rahmati oleh Allah. Pasti magaro masegek-segek dari segi badan. Tapi insyaallah dari segi sifat penyayang jamaah yang rahmati oleh Allah. Apa tapa-tapa na mo ba na laki mo ba na garata na pa ustas? Alhamdulillah. Ya, syukur rahasia perusahaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Berarti buranewe na pasal na tu nabita khairukum li ahlihi. Sebaik-baik di antara kalian yang baik ahlaknya terhadap istrinya. Maka ustaz maga tanu bappe bene kuna liwa pedatona liwa badena na ulimana. Apa ko memang sama kunrai tapore bo sieve na reko tamarallu tamajalo si dewe makunrai na reko dewe burangi masalah jamaah yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pamage ni ka makunrai tamacai siko bade ta jampai ko sayang ko gundengan ko anakmu age hanang kalalamu na jawam jok kamala palakor jamaah yang rahmat Allah. Takkan tetapi ingat, tidak muncul yang namanya pelakor kalau tidak ada laki-laki kotor. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makanya nak putih makun raya, wita tunala kay magarata, pagkasingi siyo na, tamagagari japi-japi, boka tangaban ni bedek malalampan ni bedek mata mampukuy. Burang iwerenun na lakay mo. Alaw ilo mo na ridanga-danga mo. Mubaca mo pati hawi kabitu. Napamusap mo pati ilo mo. Insyaallah din nasa lingkulak kayo. Pakulingi? Pakulingi? Ha? Ha? Pakulingi? O aja ni pakulingi. May taulada pa. May taulada ibu. Jadi yang kali nga rin timakon rin na bahaya matu ke keadaan. Bahaya. Sedang ka pacara ma din naman dia capa. Alay ko to mo asahin. Agar na jadi kumalangu wereno narampe nabita alangi way bacangi suratul Fatihah wa kabitu napamsapung yaro ko tomasapun na tanya bawa angin masu pacuy tace de cairan apa ibu yang rahmat Allah iya tanya ko bunga tonga ya tu tonga bapak ibu yang dirahmati Allah mangka makadustas iya rota jimu macuani na makisi buku na to ilomo makajili-jili maka malam maji. Eko ni carana dahil le masapung ya makisi buku na maka nakaukai si buku mo aja. Nasa uluan itu maka tarung de tulisan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga buat hiburan ini. Nah cacalada yaitu makun raya dari kumakan deki. Sini na buliamu na alaman ng ibenemu. Misalnya na buliamu 10 juta dalam satu hari. Alaman ng ibenemu 10 juta. Tapi istri yang baik, agaro nalako na bila kemu 10 juta. Wala sungong ilakay mo, asera juta, asera ratuna, asera bulona, sabwa, asera rupiah, jamain rahmat. Protes ni ibu. Tetapi apa? Suami yang penyayang dan tahu tanggung jawabnya terhadap istrinya. Namun balai sunga asera juta, asera ratuna, asera bulona, asera saburu, asera ratuna rupiah. Akan na bulakin na kurus sumanga sayang. Tuh ko marampe sunat mo sayang. Yaitu dia asera juta saya, asera ratuna, asera bulona, sabua, asera ratuna rupiah sayang. Demo pada si tumpu batemu jampangi ka saya batemu gondeng anak. Benewatin saya namo 100 juta wala ko la na sa susiwannya wala to ko saya. Demi cinta ko padamu yang tidak terpisahkan oleh apapun. I love you my heart. Jamaah yang rahmat Allah. Namo lupa ngaku raya lupa to. Maka bu, tak setuju ka bu? Tak setuju to? Maka ada ustaz, yemi tu bawang. Boti makun raya. Kung ka na bulan na laki mo isa-isa ki berinvestasi. Dena to lima di situ tu laketa na. Dena to lima lolo tutu laketa. Dena to lima wata tutu sapa nale laketa. Acaca ki berinvestasi. Engka galo misalnya elo yeli. Namo si di siti miare. Yang penting melibi. Yang kedua, maka dostas deulero loka ulawa desa na marigaga melibi. Yang penting aja nagang kasikur melo riasa maunyi naikia callo 500%.
Tabarajengga dampeng aja tersinggung ini makun raya. Desa wacaki meli logo. Tapi aga tujuan atau meli ulawang. Dua, satu ibikiri kita badi. Narate ni sabna ada 85 garang emas. Tapos tu isakan na 2,5% tarang kita badi. Tahu perhatikan kita badi dan apa kasih kipungan Allah Ta'ala zaman rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua kong kaulawang manyamang. Boleh malah salah sana lah kita tapang kamelo yan liar kamelo di wajah dari risa makamajar manyaman na ulabangi itiwi lo pagadayang mengatasi masalah tanpa masalah menyelesaikan masalah mundri pasti musi salah kude mulai pajain ramu Bapak Ibu yang dirahmati Allah dajajat tamakadi karena makotoro memang boti makun raya apa bawa kotoro tama suruga satu pakasingin asam pajan 5 waktumu. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Naya sampajangan na pabeleki pula di anu mape jajay. Ustaz mega dosaku de mana wati kamas sampajan de. Mega togia dosata cende togia dosata. Asam pajak ki asam pajak ki. Nasabaya itu sampajangan ladang nadang pengikipungan latana. Yang kedua na ingkadinga dan lakaimu. Aja na ini lo perintah-perintah lakaita. Madosa makun raya kung najalog ng jaman-jaman lakaina. Yang itu na beres si Tiewe rohane. Nasabak nisang itanggung jawab na mencari nafkah salah satu kewajibannya. Ketiga, jaga diri dari laki-laki lain na boti makun raya. Ang kanana lakay mo aja no mutulilo matito pak puno lakay yaitu baca kota. Mega makun raya ang kana anak apo na nabuti mo pamapayo kata laban lakay na lumapalaw matito ilalak kamera at ini dingin berduga lo kumaga na majuano ni do bilong manja ko elo mano di rin pasalama tampun jamaah yang rahmat subhanahu wa ta'ala ku anghusakum wa ahlikum naraja ka diri dan keluar sisa api neraka terakhir mutimaku rapasangon ramalang kana sa Allah ta'ala tadahulul jannati bisalam hitai surga kami namu hujewe idik makun raya boti burane tama ki kamara na beneta apa mula na aja kana baca bersela boting paru. Assalamualaikum ya Babur Rahman. Pebalik ibu timaku dari kamar. Waalaikumsalam ya Sayyidil Amin. Lo ni nak mata nak tanam. Bismillah kau supaya bukan saya yang bercampur menghayal ada ibu tiburan ewe. Menghayal ada maka dagatungan na rogaw matu boleh mo garo baca Pak Ustaz ya ako kalau ako maripa pada pura wacara mangi kusope po bawa ni maka da ofun ya rona na cara mangi Pak Ustaz bismillah kan sa menyaman nyawa mo ya baca doa iku runtu isuruga jamaah rahmatullah Allah arna yang penting mah bismillah kon aja baca ko da rahmanir rahim boti pura dewe ngarangin bo dua tu onro imanja-manja makun raya satu riwatu natanana semang dari waktu mangidan na bene we manja-manja na kangkangi matampue lo memana makun raya lakai malapi dari waktu maresa na lo memana bainena na jokariwe ulun na bayanena na sapuru isarra na bayanena na bakuru sumang na basabara ibayanena na bicikang ida cilikanan na benena baduang alom memanay na kadana lakaina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin jaji anak nalabong ambon na iba na kokong anak na nabang ibido cili ataun na anak na Allahu Akbar Allahu Akbar dari waktu na pura mela doangang elawir bunga ta'ala idi ambo na maka dana rilalengati oh buah maku kue ya bangi wido ciling na anakku kasih yeto muran na wija kue baja sama diwe ulo lele rifama seno bunga ta'ala lele to muran na lalengang ado cilikan aku nakadana anakku la ilaha illallah suruh gatawata narampe
Mape pong Allah Ta'ala nakadana pong Allah Ta'ala nigi tahu mapamura madisina malasana nakangkangin lele riba masena pong Allah Ta'ala tuli mabica ililana baca la ilaha illallah la ilaha illallah nakadana pong Allah Ta'ala a'addallahu lahum magfiratan wa ajran azima Adam pengemaraja ku tawamu nania bapenya mendenaga kapagangkan tawamu alhamdulillah mudah-mudahan